December ni thum ania INP mezo channel clear tu te in zain che baile vek ule tun tum chu khothang lam kanan hoile lokanga khonga yen channel subscribe tu te khan in lo clear le theu don nia tin kan channel la subscribe ri lo po a min lo clear sak thin tu te po khan min clear sak zel ula khonga yen in lo subscribe ve don nia ahma sabberin Donald Trump chanchin thar tlem kanan tar lang masalok ange Trump Media and Technology Group TMTG chuan social media truth anti chu kumsang ni le som ni le pani April thla vela release an tumta a truth hian sum investment US dollar makta duai zatni le som ko le pathum lai a muto a TMTG lam chuan billion khat mu tumin ma an la meka an bai sei anga an hlo thling thei ani chuan truth social media app hi apui view don ani investor te chu truth social media demo en tiran ni a Twitter ne in ang deuh thuaka ma se Twitter aya achung nun na tur chu video subscription news podcast le entertainment chi rang a omtel don he ni international news le politics lama lu chun zomela indona an chak theinan PLA in sipailak bela tum thu te Olympics zo a China in Taiwan a run mai an ring ti te Ukraine chungchanga Russia red line hi engeni ti te kan ngai thau don nia tunlai international news le politics hi chu China le Russia in thau sak thu hi ni deuh maya US hun aliam zel ni na ngai thei China hian in dawa puang na yamani chu o ti turin boru ka vir chho mop zela US President Donald Trump apo in sang ni le som ni le pani Winter Olympics nulama Taiwan laka China achedon ni in a soilok ve ta boka boruak omdan kan thlir hodon nia Chinese President Xi Jinping chuan China People's Liberation Army PLA in dona machon tura te ne taka chak theinan sipai tam taklak bela tul thule tunlai thiam na sang tak manga sipai te thom chaka tul thu asoya indo turin a in pu cha rumek ne na lang China PLA chuan military conference na in he huna hian President Xi Jinping chuan thu soya sipai din thar le chu a thu pui berani Xi Jinping hian sipai chakna hi engkim ti theina ni ti hre chiang hle niang chuwangin China President ani pialama Central Military Commission ho tu ber ani bok first class military personnel sipai thaber ber cher chuak turin military school thatak tak China hena din mup maya tunlai thiam na technology le khol chi rang sipai ten tangkai taka an man theinan training an pe uluk le bok ni in Xinhua News Agency chuan soi Hong Kong in bun South China Morning Post in tarlan danin tunlai hian China hian sipai noi thum lak bel turin ma alameka poisa le thil tul dang te po engkim ruam man na a om sa vekani India rama constable le general duty kanti ang chi te hi an la satlia don lova professional line at hiam na nei computer engineering medical degree nei le industrial training lama degree nei te po an la don ani chu Chinese thalai thiam na chi rang nei te chu an thiam na ang zelin PLA chuan sipaya man tangkai an tum ani bermai Taiwan lam boruak hi alum rengmaya Eastern Ladakh lampo aboiru reng boka PLA chuan an Air Force lampo na satakin an sik soya division level te chu brigade level an hlangkai vek bok a omzia chu an Air Force mun pui tun ma a lian lem lo te kha brigade din muna an da veka an jet fighter heng J-20 J-16 le J-10C te tum theinan le support engkim pe thei turin an duang chhota vek tinani China PLA Air Force thlona tum munte berpo anep don lo ti achiang reng mai Xi Jinping a thil tum hi aro pui khopa kum sang ni le som ni le pasari China PLA in kum sa mela mu huna China hi khovela sipai class nei sang perni tira tuma kum sang ni le som nga a khichuan United States chunga len atumani December ni khan US President Donald Trump chuan China malak na amu dan alo soi chuak ve to boka Beijing Winter Olympics nei zo huna
Taiwan chunga China hian na taka che ta tuma anin do hial mai thei ani ti in alo soilok Nigel Farage United Kingdom MP hlui yena interview na a Trump chuan ti hian soya White House ka chua san nu hian China khosak du dan hi a in thlak ngal thak maya President Joe Biden hian America hi ramdang te za tlak lovin asiamani ati Donald Trump an hetianga asoina chanchu November thachung ringot po khan China indo thlo na te chu tum za le somnga le pakua zet Taiwan ram chung an thlok lut mana Biden a alal nu hian China hi Taiwan laka huang tau zual ta hle ni kumsom sari lai China lakata in la sang to ma se Taiwan hian zalen na fam kim ala nei thei chuang lova China hian aram angin ala hotlat maya US chu Taiwan ram azalen theinan China epzongin ading thin boka kumsom sari nuwa po mason na om hlei thei chuang lo atopa chuan China hian sipai chakna mangin arun thut du mai thei ni China Communist Party chuan One China policy kalpui tumin South China Sea le ache vel ram te chu hui khom veka duwa chuti meklain kumsang ni le somparuk khan Taiwan chuan President Thar Chai Ing-wen nein mai chiama ni se China hnoya kun le atum lo na sakhop maya China thil tum dodal nan US le atho puiram te lam a hoita a khata tang khan China chuan Taiwan laka athik thu ati cheta em ringot maya ni United States alo enroll zela wangin China po hian hanti vak ngai na chu a rebik chuang ri lo tunlai boruak enin US le Japan chuan China hian Taiwan run thut an ring dewa Japanese Prime Minister Louis Shinzo Abe po atong chuak ve hiala China in Taiwan a be vai chuan US le Japan hi an mai theilowang ti in China alo vo ve ni Taiwan ram boy na chu Japan ram boy na ni chu wangin US le atho puiram te tan po boy na atling Beijing mi puile abik takinan President Xi Jinping hian hei hi thei ngel mia su se ti in Xi Jinping a hriat turin asoi ni in Reuters chu da ziaka China chuan Japanese Prime Minister Hui Thu Soi hi a chang le ngala China rama Japan Ambassador Hideo chu China sarkar chuan emergency meeting turina ko ngala chu emergency meeting a chuan Chinese Assistant Foreign Minister Hua Chunying chuan Shinzo Abe a Thu Soi khan China le Japan in lai chin na konga dan le dun te abo chiani ti in Japan Ambassador ashilani Russia po hi China ang tho Soviet noi lo om ve to ram te hi run tura zong reng mai bok Xi Jinping hi a huai sen view chuan Taiwan hi China kuta atlulut le thut mai thei ni November ni somni le pakua thotan ni khan Russia chuan Zircon hypersonic cruise missile a enchin le a Admiral Gorshkov longlian White Sea tangin kilometer zalidana a target chu aka fu nal maya tun naya hlotling taka an enchin tum ni na ani nge hypersonic missile lama intlan siak na hian US le China ba ka North Korea po telve darkar khata kilometer sangruk le zani kal thei ani awangin Russia hian du na huna piang mai hi akap thei to don ni na lang Zircon hlotling taka enchin zo hian Vladimir Putin chuan US le sangoi zon pui NATO ram te avozui ngal boka NATO in Ukraine rama sipai le ral thuamin da hian ngong thalo taka nei don indu chuan daula in thu hei hi Russia thu top red line chu ni ati mia mai Putin chuan Ukraine ramri shula Russian sipai omte indu lo ang bok hian Russia point ramri shula NATO malak na hi kan du big lo khovel ram tina le in rama te nge po thataka kan chen za ho theinan ril rupa ngai tak common sense neya thil inti hi a thaberang ati bokani Moscow hian hypersonic missile buai pui chiam hi du hleinem ma se nang ni zo hian minnor luyani ti in Putin chuan hypersonic missile enchin chana NATO apua rema rekhop mai kumsom rukle pakomi Vladimir Putin hi kumsom ni chuang fe alalta Soviet dictator Joseph Stalin nuwa Russia ram operate bertu ani mekani hi Russia constitution asiam rempuya sang ni le somthum le paruk kum thleng
president din mun alu thei dona chumi huna chuan kum somret le pali lai mai ni to dona ladu hle ma se kum somret le pali pia lam chu rorel na ken ko thei arin om chuang bik lova chumi ma pona tlave thei tho boka engchen nge thunei na chel thei don ni Russia le China kalphung hi ain ang khopa international level a po anin kop chho zel boxia democratic country ten torhlel bera anni meka ni hi ole khati zong kha tuntuma international politics lam kanan ti chua thei chunia zanlama Myanmar news te po ti chua le kan tumanga mi clear tu te na top thlenga min lo thlir sakle uluk taka min lo ngai thlak sakle wangin in chunga kan lo me